Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga "O Muhammed, Kur'an okunu kaalagaныңda nalatqa kalgan şeytandın jamandığından Allah'tan pana tilegin" dep buyruk bergen. Demek Allah Taala bul sözü menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an okunu başlatıp jatat. Bul hüküm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ele teşeli emes. Bul hüküm jalpı ümmetke teşeli. Kur'an okunu başlarda "Euzu billahi mineşşeytanirracim" de okunun hükümü jalpı alımdarımыздın pikiri boyunca namazın içinde olsun, je sırtında olsun sünnet. Gebirleri bunu vacip deşet. Euzunu Kur'an-ı Kerim'de okudan murun aytуу gerek. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de oku bul ibadat jana Allah Taalaga uluu jakындoo. Anın ibadat ekendigine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din kimde-kim Allah Taala'nın kitebinen bir tamga okusa aga bir soğup berilet. Al bir soğup 10 soğupqa tete. Men alif, lam, mim bir tamga dep aytpayman. Alif özünçö, lam özünçö, mim özünçö bir tamga dep aytkan hadisi dalil. Ar bir tamgaga түшүнбөй okusa dile 10 soğup berilip, alemet түшүнүп okuturgan bolsa, ar bir tamgaga 70-700 soğup jana andan nары көбөйүp kete beret. Allah Taalaga jakындoogo eң çoң sebep bul Kur'an oku. Tirmizi'de hadis kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pendeler Kur'an-ı Kerim menen Allah Taalaga jakındaganday, başka hiçbir amal menen anday jakınday alışpayt dep aytkan. Kur'an oku ulu ibadat jana Allah'a jakında bolgonduktan, uluu sooptordu alуу үчүн eң çoң ihlas menen aga çın жүрөктөн берилүү керек. Şeytandın işi kaçan adam balası ibadatqa girişkende, anı azgırıp, jana ağarganda oylordu жүрөгүнө salıp, başka nerseler menen alaqsıtуу. Oşonduktan Kur'an-ı Kerim'de okunu başlagan uçurda, Kudaylık buyruk şeytandın azgırıktарын toktatuğa bekem çep boluu üçün paana tiley turgan dua ayatı, "Euzu billahi mineşşeytanirracim" de alıp geldi. Mına uşul duanın berekesi menen жүрөк Kur'an'a dayar bolat. Kızıgısı oygonat. Anı oku menen rahattanat jana okuçuga tilawattın soğubu köbөйтүлүп berilet. Kimde kim göңүl burup turup "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dep aytsa, şeytan kaçat. Sulayman ibn Surt radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında iki adam katı uruşa başlaştı. Alardın birisi açuulangandan yüzü kızarıp kan tamırları köp ketti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga qarap, "Men uşunday sözdü bilem, egerde al anı aytkanda açuusu taramak. Al söz "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dedi. Oşunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden bul sözді uqqan kişi turup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazır emne dep aytkanын bilesin mi dedi da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men uşunday sözdü bilem, egerde al ana aytkanda açuusu taramak. Al söz "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dep aytты dedi. Aga açuusu kelgen kişi "Emne sen meni jindi dep jatasың mı?" dedi. Berki kişi "Bir tuğanım açuulanba. Egerde açuulansaң "Euzu billahi mineşşeytanirracim" dep aytkın" dedi. İbn Masud radiyallahu anhu rivayet kılat. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında "Euzu billahi samil alim mineşşeytanirracim" dep Kur'an okuy başlaganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aga "Ey Ümmü Abdın balası, Euzu billahi mineşşeytanirracim" dep oku. Antkeni Cebrail aleyhisselam perişte maga lafhul mahfuzdan mına uşunday kılıp okup bergen dedi. Abu Said Kudri radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünkü ibadatqa turganda Allahu Akbar'da aytıp "Subhanaka Allahumma ve bihamdika ve tabarakasmuka ve ta'ala jadduka ve la ilahe gayruk" deydiler. Andan soň "La ilahe illallah" dep 3 yolu, giyin "Allahu Akbar kabiro" dep 3 yolu aytçı. Giyin "Euzu billahi samil alim mineşşeytanirracim min hamzihi ve nafhihi ve nafsihi" dep Kur'an okuytile. Hamzihinin manisi şeytandın azgırgınan, nafhihinin manisi anın tekeverliginden, nafsihinin manisi anın deminden sakta degendi bildiret. Bulak Abu Davud.
Шайтан инсандын башын маң кылып, акылдан ажырата алат. Ошондуктан мусулман баласы шайтандын ушул бардык жамандык нерселеринен сактагын деп Аллахтан паана тилеш керек. Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим дин мааниси. Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим дин мааниси Аллаха жалынып жалбаруу менен куулган шайтандын жамандыгынан, азгырыгынан жана дин жана дүйнө иштеримди бузуусунан мени сакташ үчүн анын паанасын, коргоосун тилеймин дегенди билдирет. Анткени пенде куулган шайтандан Аллахтын жардамысыз сак болуусу мүмкүн эмес. Шайтан деген сөздүн мааниси, шайтан деген сөз араб тилинде шатона, алыс болду деген мааниде. Ал Аллах Тааладан, анын мээриминен жана жакшылыктарды алып келүүчү бардык касиет жана табияттан алыс. Кээ бир тилчи аалымдар шайтан деген сөз шато деген сөздөн алынган дешет. Шато сөзү кайсы бир күйгүзүлгөн нерсеге карата айтылат. Анткени шайтан оттон жаралган. Бирок биринчиси туурараак. Ошондой эле шайтан деп Аллах ыраазы боло турган амалга каршы чыккан жана андан узак болгон жиндерге жана инсандарга карата дагы айтылат. Аллах Таала Куранда жана ушул сыяктуу биз ар бир пайгамбарга инсандар менен жиндерден шайтандын түрүндөгү душмандарды кылып койгонбуз. Алардын кээ бирине алдоо үчүн кооз жалтырак сөздөрдү үйрөтүшөт. Жана эгер сенин Роббиң каалаганда, алар муну кылышмак эмес. Ошондуктан сен аларды жана сага жапкан жалааларын таштагын, унуткун дейт Зухруф сүрөсүнүн 112 аятында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О Абу Зар, сен жиндердин жана инсандардын шайтандарынан паана тиле" деди. Абу Зар радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан инсандардын дагы шайтандары барбы деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ооба деп айтты. Булак Муснат Ибн Джарир радиаллаху анху инсандардын шайтандары жиндердин шайтандарынан жаманыраак деп айткан. Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Силер шайтанды тилдебегиле, Аллах Тааладан анын жамандыгынан паана тилегиле" деп айткан. Ал эми роджим сөзүнүн мааниси, роджим сөзү раджим, таш менен уруу деген сөздөн алынат. Мааниси Аллахтын наалаты менен урулган дейт. Аллахтын ырайымынан куулган дегенди билдирет. Демек, шайтан куулган жана кордолгон. Эгерде адам баласына жамандык кылууда жана жашоосун бузууда шайтандын таасири тийбегенде, Аллах Таала бизге шайтандын жамандыгынан сактанууда менден паана тилегиле деп буйрубайт эле. Себеби шайтандын жамандыгынан, зыяндуулугунан, азгыруусунан жана дем салуусунан бизди Аллахтан башка эч ким сактай дагы, коргой дагы албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө бир топ учурда "Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим" деп айтууну буйрган. "Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим" деп айтууга көңүл буруу зарыл болгон учурлар. Биринчиден, бирөө менен жаңжалдашканда ачуу келген учурда. Буга далил жогоруда айтылган Сулайман ибн Сүрдүн риваятындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадиси. Экинчиси, ажатканага барганда Ибни Аби Шайба радиаллаху анху риваят кылат. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажатканага кирерде "Бисмиллахи Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хаббайс" деп айтат эле дейт. Бул жерде бисмилланы айтуудан максат адам баласынын уяттуу жери менен жиндин ортосунда парда тосулуп калат. Hazreti Ali radiyallahu anhu rivayat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamdın uyattığı jeri menen jindin ortasında parda tosuluş üçün Bismillah'ni ayt kıla degen. Bulak Tirmizi ibn Maja. Alemi Allahumma inni a'udhu bika minal hubusi vel habais degen dua şeytandın jamandığından saktanış üçün okulat. Üçüncüden namazda jana ibadatta şeytandın azgırusundan saktanı üçün meçitke girer gezde a'udhunu oku. İbn Umar radiyallahu anhu rivayat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçitke girerde A'udhu billahil azim ve bil vajhihil karim ve sultanihil qadim mineşşeytanirracim de aytat ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim uşul duanı okusa al şeytandan günü boyu saktaldı de aytkan. Bulak Abu Davud. Dördüncüsü, saparga çıkıp jatkanda
Abdullah ibn Sirjas radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem safarga çıkkanda Allahumma anta sahibu fis safar vel halifatu vel ahil. Allahumma inni a'udhu bika min vasa safari ve qabatil munqalabi ve suil manzuri fil mali vel ahli ve minel havri ba'del kavri ve min davatil mazlumi. Allahumma azbahna fi safarina haza ve ahlafna fi ahlina devaytçu. Bulak Tirmizi. Beşincisi, musafiradan bir jerge varganda, je bir uyga kongondo ağuzunu okusu. Havlata binti Hakim radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim kaysı bir uyga kongondo "A'udhu bi kalimatillahi tamati min şerri ma halak" dese, al jerden qaytıp ketkenge çeyin hiç bir nerse ağazıyan biri albayt dep aytkan. Bulak Muslim, Tirmizi. Altıncısı, şeytanlardan jamandığından jana ıza jetkirүүsүнөн saktanu. Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Meni Mirajga alıp ketip jatkan tünü jinlerden bolgon ifritти gördüm. Al ottun şoolası menen artımdan түшүп aldı. Anı artıma burulup karagan sayın görüp durdum. Oşondo Jabrail aleyhissalam, men sizge bir sözlerdi үйrötөйүnbü? Anı aytsanız ottun şoolasını öçüröt jana al beti menen jıgılat dedi. Men ova үйrötüңüz dedim. Jabrail aleyhissalam A'udhu bi vajhillahil karim ve bi kalimatillahi tammatillati la yujafizuhunna barun ve la fajirun min şerri ma yanzilu minas semai ve şerri ma ya'ruju fiha ve min şerri ma zara'a fil arzi ve şerri ma yahruju minha ve min fitanil layli ve nahari ve min tavariqil layli ve nahari illa tariqan yatruqu bi hayrin ya rahman degen duanı okuңуз dep aytты. Andan soň şeytandın otu öçüp kaldı. Jana Allah Taala'larda talqalap jok kıldı. Bulak Musnad Ahmad. Abdurrahman bin Hanbaş rivayet kılat, bir kişi andan şeytan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakındap anı güygüzöm degende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne kıldı ele dep suraganda al, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir koktuda bolgondo, şeytan koluna ot alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzün güygüzöm dep geldi. Oşondo Jabrail aleyhissalam gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga "O Muhammed, men aytkandy aytыңыз" dep jogorda aytılgan duany үйröttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al duany aytkanda şeytan öçüp jok boldu dep aytıp bergen. Bulak Musnad Ahmad. Uykudan çoçup oygongondo ağuzunu aytуу. Amr ibn Şuayb radiyallahu anhu atasынан rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykudan çoçup oygongondo aytılуучу tömöndögü dualardy үйrötöt ele. Bismillahi A'udhu bi kalimatillahi tammati min qazabihi ve iqabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatiş şeyatini ve ayahzurun. Bulak Ahmad, Ashab-ı Sunan. İmam Ahmad'ın rivayatında Halid bin Valid radiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga "Tüşümön çoçup korkup jatam" dep arızdandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa jatarda "A'udhu bi kalimatillahi tamati min gazabihi ve iqabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatiş şeyatini ve ayyahdurun" duasını okusan, sağa hiçbir nerse ziyan beri albayt dep aytты. Uulu janawarlardan çağısından saktanu. Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim geçinde 3 yolu "A'udhu bi kalimatillahi tammati min şerri ma halak" dep aytsa, aga oşol tünü jılandın çakkana ziyan berбейт degen. Bir rivayatta çagalbayt dep aytılgan. Bulak Tirmizi. Eşek aykırganda je it uluganda ağuzunu aytуу. Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kaçan siler korozdordun ünün uksaňar, Allah'tın ayköldigini suragla, antkeni alar periştelerdi görüşöt. Jana kaçan eşektin aykırganyn uksaňar, şeytandın jamandygyndan sakta" dep Allah'tan paana tilegile, antkeni alar şeytandy görüşöt dep aytkan. Bulak Bukhari, Tirmizi, Muslim, Abu Davud. Jabir radiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kaçan siler tündösü ittin uluganın, eşektin gıykırganyn ukkanyňarda şeytandyn jamandygyndan sakta" dep Allah'tan paana tilegile,
Анткени алар силер көрбөгөндү көрүшөт деп айткан. Булак Ахмад ибн Хиббан. Түштө жактырбаган жана кыжалат кылган нерсени көргөндө аузуну оку. Абу Катада радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы түш Алладан, жаман түш шайтандан. Ким жаман түш көрсө сол жагына шайтандын жамандыгынан сакта деп Аллахтан паана тилеп, түф деп койсун. Ойгонгондо көргөн түшүн эч кимге айтпасын. Эгер жакшы түш көрсө кубанычта болсун жана аны жакшы көргөн адамына гана айтсын деп айткан. Булак Муслим. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.